magingo ya mu mujyi wa Uvira ubona yuko hari impinduka zidasanzwe FARDC iri gukora, ubona yuko bakomeje kuhashurunda abasirikare, noneho magingo ukabona ko ari abacanshuro bari kurunda muri ibi bice bigiye bitandukanye by'umujyi wa Uvira. Ntibikiri ibanga, yewe bishobora no kutarenga kuwa gatanu M23 ikaba yongeye gusubira mu gisagara cya Uvira mu buseruko bwa leta iharanira rusange ya Kongo mu bumanuko bwa Kivu, nagezweho ku mutaga wo kuri uyu munsi wa 27 ku igenekerezo rya gatatu Ruhuma 2026, aho tugiye kurabira hamwe tiwasiri mu nkengero za Uvira, aho M23 ishaka kwinjira. FARDC nayo iri muri gahunda ikomeye ya contre offensive. Turaza kandi kurebera hamwe ibijyanye n'ibiri kugenda bigaragara, turaza kandi kubabwira icyatumye indege ya Rwandair cyase icyateye gusubira inyuma kw'indege ebyiri za Rwandair zajyaga i Bujumbura, nkuko ro benshi bakomeje kugenda bibaza uko byagenze. Ni nabyo turi buhereho mbere ko tubabwira ibiri kubera mu marembo ya Uvira, ariko ahangaho muri Uvira ho imirwano ikomeye muyitege, kuko M23 yagaragaje ibimenyetso bikomeye ko iki cyumweru gishobora gushira yongeye kwinjira Uvira birabizuya. Reka duhere kwajyanye n'indege, duhite twakira roko informa wacu Safara tubwire ibiri kubera ku marembo ya Uvira, turebe ibiri kugenda bigaragara ndetse nuko bihagaze akantu ku kandi. Ndatangura mbabwira ko ingendo ebyiri z'indege za Rwandair zavaga i Kigali zahatiwe gusubira inyuma muri iyi weekend ubwo ziteguraga kugwa i Bujumbura, nkuko ikibuga cy'indege kibitangaza ngo cyabiteye byatewe n'imikorere mibi ya system nshya yo gucunga umutekano mu kirere rutse gushyirwa ku kibuga cy'indege mpuzamahanga cyitiriwe Melchior Ndadaye. Zongeye kandi biragaragaza impungenge ndetse n'umutekano w'abagenzi. Abagenzi bari mu ndege zari ziteganyijwe kuwa gatandatu no ku cyumweru berekeza i Bujumbura bagize umangayiko ndetse ntibasobanukirwa neza ko ibintu bimeze. Buri gihe indege yabaga itangiye kuguruka bigaragara ko ari ibintu bisanzwe mbere yuko umupiloti afata icyerekezo mu rwego rwo kwirinda gusubira i Kigali ku kibuga cy'indege yaravuyeho. Iyo bagaruka mu Rwanda, abagenzi bitabwagaho na Rwandair iba amacumbi ndetse n'ibikoresho, ariko gusubira inyuma mu minsi ibiri ikurikiyeho bizateje ikibazo gikomeye nkuko biri kugenda bigaragara. Amakuru ari guturuka mu begereye ubuyobozi bw'ikibuga cy'indege mpuzamahanga cyitiriwe Melchior Ndadaye baratangaza ko ibi bintu bifitanye isano no kudasobanukirwa neza system nshya yo gucunga ikirere iherutse gutangira gukoreshwa hano i Bujumbura. Ibikoresho byatanzwe n'amasosiyete yo mu Bubiligi biherutse gusimburwa na system yakorewe mu Burusiya. Imikorere mibi yabanje kugaragara yatangajwe nirebana n'icikagurika rya GPS, kimwe mu bintu by'ingenzi mu kuyobora indege mu gihe cya nyuma cyo kwegera ikibuga cy'indege no kuguruka. Iyo mikorere mibi rero gutya ngo ishobora kugaragaza nabi inzira, bikabangamira imyitwarire y'umupilote. Umwe mu bahaye amakuru Radio RPA dukesha inkuru yerekana ko kuguhungabana bitabaye ku ngendo za Rwandair gusa, kuko na sosiyete y'indege ya Tanzania ikora ingendo i Burundi nayo yahuye n'ibintu nk'ibi bidasanzwe nkuko bariko barabisigura kandi babivuga. Rwandair yafashe icyemezo cyo kwirinda guhitamo gusubira yo nyuma ya buri uko itabaga yizeye ko indege ishobora kugwa neza. Kuri uyu wa mbere ushize indege ya kompanyi ya Tanzania yarakomeje iragwa nubwo yari yatakaje sinyari ya GPS, ibintu byashoboraga gushyira abagenzi mu kaga. Mu gihe rero habaye guhungabana kw'imikorere ya GPS byivangaga cyangwa se bigacikagurika, uwatanze amakuru yasobanuye ko icyo gihe indege zishobora kwizera ko igiye kugwa neza mu muhanda zigwa nyamara itawurimo metero nka magana, ibintu bishobora guteza akaga gakomeye mu bijyanye n'imigendere y'indege. Bitandukanye rero n'ibyavugaga ko M23 bateje GPS jamming ku kibuga cy'indege cyitiriwe Melchior Ndadaye i Bujumbura,
ukuri rero nguko mwakumvishe, reka twakire roko informa wacu Safari atubwire neza ibiri kubera ku marembo ya Uvira, aho bitangazwa ko mu 2023 ishaka kwinjira umujyi. Bwana Safari, wiriwe neza? Mwiriwe. Safari, kugeza ubu biravugwa ko iki cyumweru gishobora gushira umujyi wa Uvira wongeye kugenzurwa na M23. Bihagaze gute? Amakuru mufite nayahe? Ibiri kubera ku mirongo imbere y'urugamba bihagaze gute kugeza ubu? Inyuma y'imirwano n'ubundi ikomeye yakomeje kubera hano mu misozi ya za Kiku na Tema, amaginga ya Asahi naho bikomeje kumvikanamo urusaku rw'imbunda ntoya. Yego. Bigaragaza neza ko FARDC ishobora kuba yavumbuye umugambi ukomeye wa 23 bitewe n'uko bafite ubutasi bukomeye butata imbere muri 23, ndetse ubona yuko preparation ziri muri no mujyi wa Uvira, bishoboka ko bamaze kuvumbura umugambi ukomeye wa 23 kwinjira mu mujyi wa Uvira, ndetse ubona yuko n'ubundi hari ibintu byahindutse ku ikubitiro. Ubona neza yuko bakomeje nyine kwitegura guhangana bikomeye na 23. Nyuma yaho n'ubundi basaga nkaho byoroheje kurinda no mujyi, ndetse batangiye gukora uburyo bwo kuwagura bajya mu bindi bice muri no territoire ya Uvira. Kugeza ubu uratubwira ko bihagaze gute bijyanye na operation zose zikorwa zo gukumira 23? Amaginga aha bakomeje kuzana abasirikare bagiye batandukanye, basangiye mu gitondo bari ko bari kuzana abacashuro ndetse n'abasirikare bake beza b'intoranywa mu bari gutoranya ba TDF ndetse na FDNB, kuko hari ibisabwa kugira ngo binjire. Ayo ni amakuru nabashije kuvumbura. Barabanza bakababaza ku bigendanye n'amapu n'iki, ngo ababiligi noneho nibo bari gusa nkaho bari guselectinga abasirikare bagomba kurinda umujyi. Nyuma yaho n'ubundi abo bazarendo basa nkaho bakomeje kubaheza mu bice bigiye bitandukanye ku mirongo y'imbere y'urugamba. Yego, kugeza ubu haba wenda hari ibiturika bizatangiye kumvikana ku marembo ya Uvira? Maginga uretse muri no misozi ya Kiku na Tema niho uri kumva urusaku rw'imbunda ntoya, bigaragaza neza ko n'ubundi ari preparation cyangwa mu buryo wenda abenshi bari kuvuga ko ari ibitero n'ubundi, kuko nijoro harabaye ibitero bikomeye muri ibi bice bya Kiriba. Ubona yuko Kiriba Maginga isa nkaho ishobora kuba iri mu maboko ya 23-90%, kuko basigaje agace gatoya kegereye za Kawezi. Ariko mu bigaragara urebye n'imbunda ziri kuvugira za Murambya na Rukaramu, ngaho ni kuri kote y'u Burundi. Biravuga ko naho imyitozo ikomeje kuba yahakorerwa, kuko nyuma yaho n'ubundi ngo leta ya Kinshasa isabye agace ko kuba yajya ikora imyitozo ndetse ikashyira imbunda mu kurasa umwanzi. Birakekwa ko n'ubundi ngo bishobora kuba n'ubundi baramaze kubyuza no kubyumvikana. Neva yaba yarahaye iriya yo gukoreraho ndetse no guterekaho imbunda, kuko byagiye bigaragara ko imbunda iyo baziteretse, izi mbunda ziremereye zisa nk'izihenze, ngo baziteretse n'ubundi muri ibi bice n'ubundi birimo imirwano 23 ibasha kuzibaka. Ubwo rero urumva ko imyiteguro isa nkaho ikomeye, urumva ko bose kuri kote zose basa bari kwitegura imirwano ikomeye, bitewe n'uko n'ubundi umujyi wa Uvira ubona Maginga utuje, usa nkaho uri mwituze. Hejuru ubona ko byayoroheye cyane, biri kuyorohera kubera yuko bafite amaraso mashya. Yego. Mu bigaragara rero ndetse byatumye abasirikare n'ubundi bari ku mirongo y'imbere y'urugamba bafite ubwoba. Nifu za hato na hato ziri kugaragara umunsi ku munsi hano mu mujyi wa Uvira, cyane cyane muri izi bice byo kuri Polo ya Karundu ndetse na hano na za Kamabenga. Bivugwa ko yaba ari 23 n'ubundi
ishobora kuba yaragezeyo ku rwego rwo hejuru ikaba iri gukora akazi mu masaha y'ijoro. kugeza ubu mu kubikumira byo bihagaze gute? operation za FRDC zaba zahindutse wenda kugira ngo babashe gukumira ibyo ngibyo biri kuba? Amaginga ya operation birasa nkaho n'ubundi urwikanga ari rwose, kuko nakubwira ko bamwe mu basirikare ba FDLB bakomeje kugira urwikango, ariko habayeho no kudahuza hagati yabo n'aba CDF. ubona ko biri mu bintu biri kubagora ku rwego rwo hejuru, ndetse ubona yuko nyine basa nkaho bagiye nkaho bahahamuritse, kuko bamwe bakomeje kugenda biripotinga muri biriya bice. nakubwira yuko hari n'aba CDF ku munsi w'ejo biripotinze kuri M23. ku yihe mpamvu? ni ku mpamvu y'uburyo n'ubundi bari gupfa buri kanya. noneho bo twamubwiye amakuru ko aba CDF hari babohereje bazi yuko baje kurinda umutekano w'abaturage, bitabizi imirwano ikomeye nk'iyo bagiye basanga muri ibi bice byo muri Sud Kivu. mu yandi makuru, perezida wa repubulika iharanira demokarasi ya kongo Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo ari kumwe n'umugore we ndetse na perezida wa repubulika y'u Burundi bageze i Dubai bitabiriye inama mpuzamahanga y'abayobozi b'ibihugu ku miyoborere y'isi bizwi nka World Government Summit iteganyijwe kuba kuri uyu munsi wa kabiri w'indwi ku igenekerezo rya 3 Ruhuhuma kugeza ku itariki ya 5 Ruhuma 2025, aho rero bakiri ku kibuga cy'indege mpuzamahanga cya Al Maktoum. Perezida Tshisekedi yakiriwe ku mugaragaro na minisitiri w'ubutabera wa Leta Zunze Ubumwe z'Abarabu Bwana Abdullah bin Sultan bin Awad nk'ikimenyetso cy'umubano mwiza n'ubufatanye buri hagati y'ibihugu byombi. ni mu gihe kandi bivugwa ko kuri ubu rero ibiganiro bikomeje mu rwego rwo kurebera hamwe ibijyanye n'amahoro. Ndagira ngo rero tujye n'ubundi muri ibi bice bya Minembwe mu misozi miremire. Update ni izihe? Amaginga ya n'ubundi birasa nkaho byagoye FARDC na FDNB na TDF. ubona ko abasore batwirwanyeho basa nkaho bariye karungu ku rwego rwo hejuru, nyuma y'uko n'ubundi hakomeje kugendwa hubura ino mirwano yakomeje kuza. wenda twababwira ko nyuma n'ubundi ibi bitero byatangiye n'ubundi kuza bigoranye ari ingorabahizi ku itariki ya 22 n'ubundi z'ukwa mbere, biza noneho bifite imbaraga aho hakoraga indege. ubwo n'ibitero byo hejuru n'ibitero byo hasi, ibice n'ubundi bikomeje kugaragaramo imirwano n'ubundi. ibi n'ubundi nibyo n'ibyari bishakwa n'ubundi n'aba basirikare nk'agace ka Mukoko, za Kakenge, Tuwezeho, Rugezi. noneho hakaba hariyongereho agace ka Biziba. ubona yuko noneho hatangiye kugaragara ko bashaka noneho ku Ndondo na Mitamba. ubona n'aka gace ka Kirungwa, ubona yuko ari ikintu gisa nkaho cyatumye abantu bavuga ko bashaka nyine gusa nk'abafunga kino gice, kugira ngo urabona aka gace ka Kirungwa n'ubundi niho basa nk'abazamukira, kuko aka gace ka Kirungwa gahuza Minembwe na Uvira. urumva ikibazo gikomeye cyane nakubwira cyo ni uko basa nkaho bafunze uriya muhanda n'ubundi ugana mu Buvira. abaturage basa nkaho bafite ikibazo gikomeye cyane cyo kuba nta bintu guhaha n'ibiri gukunda, ibintu nyine bigurwa mu maduka ntabwo biri gukunda. rero imirwano ikomeye ubona yuko urabona iri guturuka hano za Kirungwa, kuko ariho hari gukorerwa deployment, bakazamuka n'ubundi bashaka gufata Indondo. na n'ubu maginga ya imirwano iracyari muri aka gace urimo ugana ku Ndondo, hafi no ku Ndondo. ni mu gihe kandi nanone kuri Puezero inyuma ho gatoya hafi n'amashamba usa nk'ugana za Baruta, naho imirwano irakomeje irarimbanije. ariko amaginga ya urabona yuko ibitero bya drone nyuma yuko hahanuwe drone zigera muri 5, ndetse n'urwikango rukomeye ko
isaha ku isaha. Ejo bundi nibwo ku munsi w'ejo nibwo nari ndimo numva bamwe mu bari muri biriya bice basa nkaho baba bari komunike bari kuvuga ko M23 ishaka yavumbuye ikoranabuhanga rikomeye bikaba byateye ahahagurukira za drone cyane cyane ko inyinshi zihagurukira ku kibuga cya Melchior Ndadaye Airport International. Bivugwa ko n'ubundi haje n'ikintu cy'urwikango ubundi muri no minsi kuva ku itariki 29 barekuraga drone zigeze mu 10 ariko urabona yuko drone noneho ziri kuza biravuga ko ari nkeya ziri guhagurukira aho bita Ikarere. Urumva rero maginga ya imirwano akomeye kandi irakomeje muri ibi bice ndimo nkubwira cyane cyane iri kwibanda hano ku Ndondo ubona yuko ibitero biri guturuka za Kirungu. Naho kubirebana no muri Tanganyika ho bicunzwe gute safari kugezo? Tanganyika ho nyuma yaho n'ubundi hubatswe ibirindiro bikomeye bya AFC muri biriya bice urabona yuko bitari bitoroheye aba FARDC ndetse aba TPDF basa nk'abahamuritse nyuma yaho n'ubundi bakubiswe urwagahenu. Ariko ubona yuko noneho nyuma yuko bazanye abasirikare urabona yuko hari ikintu cyahindutse mu gihe aba FDN bibo nyuma yaho barasha amato yabo abiri atari yakageze mu mirwano n'amato bivuga ko atari yakestawe n'ikoranabuhanga ngo n'amato aherutse kuza mu ntwaro baherutse koherereza igihugu cy'u Burundi. M23 yayavumbuye kare kuko iyo bataza kuyavumbura kare ngo n'amato yo ku rwego mpuzamahanga M23 gafite ndetse ngakomeye ku rwego rwo hejuru. Ubwo ku ikubitiro ayo mato abiri nyuma yaho bayarashe urabona yuko bisa nkaho urwikanga ari rwose n'ubundi muri biriya bice urabona ko yahagaze ubona yuko imirwano isa nk'iyahagaze bitewe n'uburyo bukomeye bwo guhangana n'Indondo. Urabona yuko abasirikare benshi bari muri biriya bice basa nkaho babaditoye iminze bagasigaza bakeya muri ya misozi ya Zatemba na Mitambwe kuko imirwano naho yaberaga icyarimwe mu gihe President yari yakajijwe ku bitero by'indege. Bigaragara ko neza M23 muri biriya bice isa nkaho yatujemo imbaraga igasa nk'izamura muri ya misozi ya Minembwe. Niyo mpamvu nta rusasu rukomeje ruheruka kuba rwavuga muri biriya bice bitewe n'uko abasirikare basa nkaho bazamutse. Bino bitero by'indege urabona ko bisa nkaho byatumye M23 isa nayo isa nk'isubiraho inyuma ho gatoya kugira ngo ije gufasha twirwaneho muri ya misozi ya Minembwe. Kubera ko Minembwe hariyo intambara ikomeye ku rwego rwo hejuru. Basirikare benshi bitewe n'abasirikare FDNB hari abasirikare benshi kandi bafite icyo bize ndetse n'abatibidef n'abasirikare barinda perezida. Urumva n'abasirikare b'intoranywa aho nakubwira ko mu Minembwe nta musirikare ujanditse uriyaho nyuma yaho n'ubundi abirukanya abawazarendo ndetse bakaba barabaheje kuri front line. Urumva ko n'ubundi bitari gukunda ko twirwaneho ishobora kuba yari buhangane n'ibi bitero by'abasirikare b'intoranywa FARDC yashyize muri ya misozi ya Minembwe. Naho kubirebana n'abazarendo impinduka bakorewe nize wenda kugira ngo harebwe ko ibyo bikorwa by'ubugizi bwa nabi bigabanuka, haba hari ingamba nshya zafashwe kugeza ubu? Ingamba zafashwe ntazo maginga yahubwo nakubwira ko abawazarendo n'ubundi ku munsi w'ejo nabo hari aho bigabiye ibitero kuri Plaine d'Origine bakagwa muri ambushe ya M23 ndetse hagapfa abawazarendo benshi ubona yuko basa nk'abari mu bwihere nyuma yaho n'ubundi bahejwe mu bikorwa bya gisirikare biri kubera hari muri Sud Kivu. Yego, reka noneho tujye muri Nord Kivu. Muri Nord Kivu ho bihagaze gute, ayo mufite naye kugeza ubu? Nord Kivu nari ndimo mvugana n'umuntu waho ndetse ubona yuko hari n'amanama y'abayobozi b'amasheferi bari kuvuga ko noneho urufunguzo rwavumbutse sinzi impamvu kubera ku gikuba cyacitse. N'urufunguzo rw'iki?
gufunguza kuko imirwano wenda yari igiye gushyirwaho akadomo kuvuga ko biringiye ko uriya mugabo wohereje muri biriya bice ashobora kuba yahita nawe asa nk'usinyuka 23 akaba yanaza muri biriya bice kubera yuko igikuba cyacitse ibyabereye hariya Kisangani n'aha muri Sud Kivu biri kugaragara bitewe n'uko byatumye abatari bakeya mu buyobozi bagira ikibazo bohereza umugaba mukuru wungirije w'ingabo za FARDC ushinzwe ibya l'enseignement na operation Jacques Charigonza aho ngo ashobora kuba aje guhangana n'ibitero kuko ngo bavumbuye umugambi ukomeye wa 23 mu kuba bafata iriya teritwari ya Warikare yose ngo ndetse na teritwari ya Rubero bakaba bagera hehe bakaba banafata na Kisangani kuko ngo gahunda ngo ari iyo ngo yamaze kuvumburwa bamwe mu bashinzwe ubutasi ngo bashaka kuba bavumbuye umugambi wa 23 wo kuba bafata biriya bice n'ubundi igikuba cyacitse urumva ko n'ubundi ubu magingaya Charigonza ari mu mujyi wa Beni bihari ubona yuko bisa nkaho n'ubundi aje noneho kwiyoborera urugamba muri biriya bice mu bintu bitari bimenyerewe kuko yari amaze iminsi adahari yasa nk'ukorera icyicaro. Yego Bwana Safari reka dusoreze ngaha tugushimire cyane. Yego namwe reka tubashimire. Namwe banywanyi mudateba kubana natwe ngaha kuri imbonesha kuri imwe Rudende bashyikiriza amakuru atosuye abarabana n'umutekano politike ubanye n'amakungu ndetse n'ubuzima bwa munsi bw'abanyagihugu. Reka tubashimire cyane wowe dukurikiye bwa mbere ucyonde sabone ntuzongere gucika ukundi n'amakuru ndetse n'ibindi biganiro tubashyikiriza ngaha Astra Vista.